ngiyacela abazali siqhubeke nendaba yethu nani. Last week sikhuluma about a soul winning church. Sakhuluma lokuthi ezibandla likaKristu kufanele sibe ibandla elikhathalele imphefumulo. Eqaleni lana bekunebhena eyayibhala ukuthi winning souls at all cost. Nikhona abazalwane? Ngoba yikho into ebalulekile njengokuthi ezibandla sazi ukuthi sesizuziwe thina, kodwa siyakhuthazana ukuthi asiphinde sizuze nabanye. Nikhona abazalwane? Ukusindiswa kwethu nokukholwa kwethu akwanele abanye eminyango bengakuboni ukukholwa. Ukukholwa siyakwenza ngezenzo ukuze abanye abantu bakubone ukuthi siyamazi usibani ubenge njena, soloke akholwa useshintshile mase befise ukufana njengawe. Nikhona abazalwane? Mase futhi ukukholwa siyakhuluma, siyafakaza kwabanye abantu ngoJesu. Ngeke ngasho mina ngathi ngisho umuntu ebuza impilo nje siyazi ukuthi uyaphila, kodwa nje awumshuthele uJesu, umfaka uJesu, uthi nje ngomusa kaKristu Jesu ngiphilile. Wenzela na wenzela ukuthi abe nokuthi noma sesuke eduze kwakho kodwa ayibuze ukuthi kanti lo Jesu uyaphilisa na, ukuze naye alangazelele ukusho ngeqholo njengoba nawe usho ubonge inkosi yethu uJesu Kristu. Namhlanje abazali ngiyacela singene nani ezweni lenkosi sifunde ngokuka Luka chapter 19. Luka chapter 19 le ndaba siyazi kakhulu. Ngiyacela lesibheke nje kafushane kuseni, cela nifundele from verse 1 to 10. Luke chapter 19 verse 1 to 10. Wangena eJerikho wadabula khona. Bheka, kwakukhona indoda igama layo linguZakewu, ingumthelisi omkhulu, icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Yahluleka ngenxa yesiqubu ngokuba yayimfushane. Le ndaba abazalwane cishe iningi lethu siyayazi le ndaba. Isitshela ngendoda eyayingumthelisi, eyayi-tax collector kwi-region nakwi-area yaseJerikho la uJesu ayengena khona. Lithi iBhayibheli le ndoda yayicebile kakhulu, icetshiswa ukuthi yayingumthelisi. La abantu abangabathelisi baba abantu ababengafuneki endaweni ngesizathu sokuthi babethathwa njengabadayisi. Why bethathwa njengabadayisi na? Sizokhumbula ukuthi lesi sizwe lesi sakwa-Israyeli ngalesi sikhathi sasiyisizwe esasikoloniziwe umbuso wamaRoma. Sasibuswa umbuso wamaRoma. AmaRoma ngaleso sikhathi ayenabantu abathize ekwabantu babo ababesebenzela umbuso wamaRoma ekutheni baqoqe intela emphakathini bese beyisa embusweni wamaRoma. Sanibonani bazalwane? Abantu mhlawumbe kulesi sikhathi samanje uma kuthiwa sibuyele ekuqaleni la esasibuswa khona umbuso wamaNgisi, abantu esihlala nabo la abangabakwaZulu, besizwe samaXhosa, zonke izizwe ezikhona eSouth Africa, kodwa abasebenzela umbuso wamaNgisi ekutheni baqoqa intela kithi mase beyihambisa la ekufanele bayihambise khona. Mawubheka-ke laba bantu ababathelisi ngoba noMathewu naye umbhali wencwadi ngokukaMathewu naye wayeyi-tax collector uJesu amlanda khona.
laba bantu ke laba bebeyigebengu ezinkulu ngendlela emangalisayo. I-corruption beyibuzwa kubo ngoba mhlawumbe bangenza isibonelo nje bekufanele ukuthi mangase kuthiwe bakukhokhisa intela ka-2,000 rand, bona bebethi ikhokha intela mhlawumbe ka-2,500 rand. Nikhona abazalwane? Kodwa le emuva bahambise u-2,000 rand, u-500 rand bawushutheke ephaketheni khona. Bebecebake kakhulu, becetshiswa ukuthi lo mbuso abawusebenzela uyabaholela. 2, becetshiswa inawo ukuthi labantu abaqoqa kubintela bayabagebenga. Esizweni sakubo bebengafuna umuntu ngoba bebethathwa njengabantu abangabadayisi. Lithi iBhayibheli ngalesi sikhathi uJesu engena eJeriko, kwakhona le ndoda elithi iBhayibheli yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Ngiyayithanda leyo part yokuthi yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Ngingathi uma le ndoda yayifuna ukubona uJesu ukuthi ungubani, kusho ukuthi yayizwile ngoJesu. Nikhona abazalwane? Kusho ukuthi yayizwile ngoJesu. Kunabantu engibanikeza ama-credits ngendaba yale ndoda uZakewu ngoba babeyixoxele ngoJesu. Nginayo into ethi nathi la as a soul winning church kubalulekile ukuthi sibaxoxele abantu ngoJesu, senzele ukuthi noma ngabe kuphi la abakhona bafise ukumbona ngoJesu. Sanibonani bazalwane? Ngoba uma sithula ngendaba kaJesu ngeke kuze kube khona ukulangazelela abantu ukufuna ukubona lo Jesu. Nginayo into ethi ukuba babengekho abantu abaxoxela uZakewu ngoJesu, uZakewu wayengeke afune ukubona lo Jesu. Oh haleluya. Lithi iBhayibheli ngenxa ukuthi ayimfishane yahluleka ukufinyelela kuJesu la ayekhona ngoba kwakunesixuku futhi ayimfishane. Qhubeka. Yagijimela phambili yakhona entsombeni ukuba imbone ngokuba ebeza kudla nakho ebeza kudlula nakho. Nginayo into ethi labantu abaxoxela uZakewu ngoJesu bayibeka into yabo yanamandla kakhulu, yaba-powerful kakhulu ngoba uma uzwa kuthiwa nangu lo Jesu edlula kunesixuku futhi wena umfishane awukwazi. Mina nawe mhlawumbe singavele sidike ibali sihlehlele emuva sihlale phansi sithi hayi tudlulile bona kodwa ke ngizothi. Kodwa uma abantu abakutshele ngalo Jesu beyifakele into bamenza wacaca ukuthi umele ukuthi umbone. Yingakho uZakewu lithi iBhayibheli noma ebona ukuthi mfishane futhi kunesixuku kodwa wagijimela ngaphambili ukuze abone ukuthi ayikho into engingagibela kuyo ukuze ngimbone. Mina ngiyabathanda labantu abaxoxela uZakewu ngoJesu ngoba lo mlilo abawufake endlebeni kaJesu wayenhlizweni nasengqondweni. kaZakewu wayenhlizweni nasengqondweni kaZakewu ukulangazelela ukumbona uJesu. Sanibonani Soul Winning Church. Bangaka abantu abaxoxela ngalo Jesu wabo. Khona mawuxoxa ngaye uyaye uyibeke kanjani indaba yakho. Noma mhlawumbe mawutshela abantu ngoJesu uyaye ubatshele izinto namahlazo ezibona kubazalwane. Kodwa futhi wena usukuthi ubatshela ngoJesu. Masitshela abantu ngoJesu akufunakali ngisho sigxeke nalabo esingababoni kahle benza kahle. Ngoba into yethu present uJesu enjengoba enjalo. Abanye abantu esibonayo ukuthi babiza leli gama kaJesu kodwa akusibona asibayeke uma sidlulisa indaba kaJesu. Ngoba indaba kaJesu iyindaba ezinhle eyigospel. Thiwa sithembe. Esefikile uJesu kuleyo ndawo wabheka phezulu wathi kuyo, Zakewu, shesha wehle ngokuba namuhla ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Washesha wehla wamamukela ngokuthokoza. Kuthe bekubona bakhona bonke bathi uyakungenisa kwandoda iyisono. Kodwa uZakewu wasula
wathi ekusini, bheka Nkosi, ngipha amaphofu ingxenye yempahla yami, kuthi uma ngingaphucile umuntu into ngamacebo, ngiyibuyisa iphindiwe kabi. UJesu wathi kuye, namuhla insindiso ifikile kulena, lokhu naye eyindodana ka-Abrahama, ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Ngokuba indodana yomuntu ize ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Sanibonani kuseni. Lithi iBhayibheli, uma uJesu ebona uZakewu egibela emthini, uJesu wabheka kuyena uZakewu wathi akehle emthini, uthi ngoba namhlanje ngizongenisa emzini wami. Lithi iBhayibheli, wehle uZakewu, uJesu wayesemamukela ngokuthokoza. Bazalwane, ngiyacela ukusho ekuseni ukuthi ngaso sonke isikhathi uma abantu beza kuJesu bamukelwa ngokuthokoza. Wathi nani lokuthokozisa uJesu ngokuthi uletha abantu kuye abamukele yena ngokuthokoza. Awusakubonani ekuseni. Lithi iBhayibheli, abantu badinwa bathetha ukuthi uJesu simthembe kangaka, wenzani manje samukela isoni na? Ngoba laba bantu kade beyabethelisa bebethathwa njengabantu abayizoni, bethathwa njengabantu abacorrupt. Bathi ngiyamthanda lo Jesu mina ngimkhonzayo, ukuthi uJesu akabheki umuntu ngengqondo yabantu, kodwa uJesu ubheka abantu ngenhliziyo yakhe. Elithi iBhayibheli ufisa bonke abantu ukuthi basindiswe. Kunabantu abahleli la abanabantu abasemnyango abangabafiseli ukuthi basindiswe ngoba bamrobhise ifoni ngelinye ilanga. Kunabantu abala namhlanje abanabantu emnyango abangabafiseli ukuthi basindiswe ngoba bahle bangayi ngolunye usuku. Ngisho bona isitha sakhe singene esontweni, ungamele uxoxela thina ukuthi gadana amafoni ngiyamazi akabetshontsha. Yini akajatulisa kulesi soni sibonakala sisondela siza kuJesu. Awusakubonani bazalwane? Kanti as a soul winning church fanele sibe abantu abangabajaji abantu ngepast yabo. Kodwa sibheke ukuthi uNkulunkulu angamguqula umuntu amenze lento nathi esiyiyo, futhi mhlawumbe nengcono kunalethi esiyiyo. Awusakubonani ekuseni. Bamqasukela uJesu bathi kodwa uJesu ulanda lo muntu oyisoni kangaka na? Nginayo into ngicela uku-challenge abantu lakithi aku-Fellowship Center International ukuthi nanoma ubani umuntu ongena ngale mnyango masingamjaji ngokuthi ubeyini ubenzani, even nokuthi useyini njengamanje futhi wenzani, ngoba thina sinawo amandla okuphendula umuntu, kodwa umoya ogcwele kaNkulunkulu yena okwazi ukuphendula abantu. And yena umoya ogcwele ukwazi ukuphendula nanoma ubani, ngisho kuthiwa umuntu umbulali, kodwa umoya ogcwele kaNkulunkulu yena othumela i-conviction kumuntu, amguqule umuntu, amphendule, amenze lento yena afuna ukuthi abe yiyo. These people were very judgmental. Kahle kahle ukuba uJesu wayelalela abantu, wayezomxosha uZakewu, wayengekaze angene ngisho ungene emzini kaZakewu. Angiyeke kaZakewu, angisho ngathi thina sonke njengoba sibabi noma sasibabi ngenxa yeziphambeko zethu, kodwa uNkulunkulu ngomusa wakhe wasilanda, wasophula, wasibeka endaweni ephakeme
nokusindisa usakubonana bazalwane. Umsebenzi kaJesu awuzele emhlabeni udlulisele kithi ukuthi nathi akube yithi esifuna abantu abalahlekileyo. Kahle kumnandi njengoba sila indlu ifully packed le esikuyo la igcwele phama. Kodwa isonto lonke kubiza ukuthi asilisebenzele ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Mase sihlangene la sibe ukuthi siyaqeqeshana nje siyakhuthazana and then isiphume semnyango ukuyofuna nokusindisa okulahlekileyo. Uma ngasethiwe konke okulahlekileyo emnyango siyakulanda kuze kuJesu, ngiyakutshela mntana baba singahamba ngo-11 ebusuku ngo-12 ebusuku sihambe la singasali lutho ngoba izigebengu zonke sezimamukele uKristu Jesu. But ngoba sakuyifeza injongo uNkulunkulu asinikezele wona emhlabeni sihamba sithwabazela la siyasaba. Amen mncane. Amen usuphelile. Uyazi ukuthi bangasethe basindiswa bonke abantu bakini. Umndeni wakho wonke uyasindiswa uyakholwa egameni likaJesu. Ukhona umuntu ongakubiza nongakuthuka ukuthi awuzange abehlabile. Ukhona umuntu ongakuthuka ukuthi umuntu omdala kodwa ufuna ukuzoshisa impela. Isolution yabantu abakuthukayo bakini ukuthi abasindiswe nabo ukuze kungabi khona umuntu ozoshisa lezi impepho ezishiswa awale. Ukuze kungabi khona umuntu ohlabayo. Imindeni efana njengemindeni yethu enabantu bonke abakholwayo ngisho ongakholwa uphila phansi kwale authority yethu yokukholwa. Akabi khona umuntu okhuluma indaba kamahlaba nempepho. Ngoba fanele sibenze ukuthi even nabo abakholwa kodwa bazi ukuthi siphila phansi kwale authority yalaba abakholwayo. Ubakholisa bengakholwa. Awu hallelujah. And uJesu uthi uze ngokuzofuna nokuzosindisa okulahlekileyo. Nathi ezabantwana bakaNkulunkulu sinikezwe lo myalelo loyo ukuzofuna nokuzosindisa okulahlekileyo. Ngiyacela sithembile ukufundela Matthew chapter 4 verse 18. Ngiyayithanda kakhulu le ndaba ngoba le inikeza nathi uqobo ukuthi sesiphakathile in a soul winning church. Thina owethu umsebenzi uthi 18 and 19. uJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetru noAndreya umfowabo, bephonsa iletha elwandle ngokuba babengabadumo. Wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakulenza nibe ngabadumo babantu." La mazwi asho uJesu ewasho uPetru noAndreya, amazwi lawo asho thina sonke the day sisindiswa. La mazwi athi ngilandeleni ngizakunenza abadobi babantu, amazwi kufana nkenteze ey'ndlebeni zethu ukuthi uJesu wasilanda efuna ukuthi nathi masibe ngabadobi babantu. Sakubona ekuseni bazalwane, njengoba uhleli lapho nje eduze kwakho uhleli umdobi wabantu. Into efana ukuthi sijabulise ukuthi basadobeka yini abantu. Awu haleluya bazalwane. Uma sasikholwa, it is not enough ukukholwa thina sodwa abanye abantu bengabakholwa. Biza ukuthi nabo abadobe asibadobe nabo beze la esikhona. Umuntu efaka udobo ngabe semfuleni noma isolwandle elijikijele udobo usuke ethatha ufish la ufish khona simbona selidonsa udobo lakhe elidonsela ukuthi ufish awuze la akhona yena. Nikhona bazalwane ibi namanje ukuthi uJesu uyahamba yena uthi kodwa la ayakhona yena nathi uzophinda silande futhi asilethe la akhona yena ngoba indaba yokukholwa bazalwane is all about that. Sisuka thina ngokholweni kwethu siye kuJesu la khona ekukholweni kwakhe. uJesu seyahamba uyezulwini wehlisa umoya omngcwele ukuthi akeze kithi. Umoya omngcwele uhlala kithi ngesikhathi umoya omngcwele ekithi lithi iBhayibheli ngolunye usuku ukuthi uJesu uzophinde ngimlande futhi ngimlethe la enikhona.
sibuyise la akhona yena. Nathi sinayo imandate yokulanda abantu ezonweni sibalethe la esikhona. Niyibona ukuthi into kanjani? Isimple kakhulu. So njengoba silana nje kuhleka abadungu babantu. Amuthinte kancane makhelwane. Umdungu wabantu. Uthi sawubona ngoba ukuthula ngoba ungakhohlwa wena umdungu wabantu. uPawulos ekhuluma noTimothy encwadini kaTimothy, 1 Timothy, ngiyaqala uTimothy oqala. uPawulos ekhuluma noTimothy ku-1 Timothy 1:15 uqinisekisa la mazwi asho uJesu. Ngoba kubalulekile bazalwane ukuthi siphinde siwaqinise la mazwi uJesu awashoyo, sikhuthazane ngala mazwi uJesu awashoyo. Uthini uPawulos? Likhonekile lelizwi, lifanele impela ukwamukelwa ukuthi uKristu Jesu weza ezweni ukusindisa izoni engingesikhulu kuzo. Uthi uPawulos kuTimotheo lifanele lelizwi futhi likholekile. Kwangathi ngingakhuluma naleli bandla lakithi lase-Ark Fellowship Center International ukuthi ngiyacela bazalwane lelizwi lifanele futhi likholekile. Awu haleluya. Ukuthi inkosi uJesu weze emhlabeni ukuzofuna nokuzosindisa okulahlekileyo. Uthi uPawulos uJesu weze emhlabeni ukuzolanda izoni. Mesethi mina Pawulo engiyesikhulu kunazo zonke. uPawulo ethi engesikhulu kunazo zonke akasho kwi-current form yakhe ngalesi sikhathi, kodwa usho i-past yakhe ukuthi uJesu weze emhlabeni yena kade ebulala amakholwa, ebulala laba abakholwayo, kodwa haleluya isona esikhulu kunazo zonke. Kodwa uJesu ngokwemandate yakhe ayizele emhlabeni wakwazi ukulanda naye. Uma wena usakhathazwe abahlelile bancane kakhulu labo nalabo kade bebulala amakholwa. Uma wena usakhathazwe abakuzondayo bancane kakhulu labo kunalabo ababulala amakholwa. Sinomyalelo ukuthi ngisho umuntu owaphuca indoda mutshele ngoJesu. Nangulunza manje. Sasixabene ngapha. uPawulo wayebulala amakholwa. Ngamanye amazwi wayeqeda ukudluliselwa kwevangeli. Ngoba beke wezwa kuthiwa yikholwa liyabulala, wenzela ukuthi ivangeli lingadluliswa. Kodwa uJesu wenza ukuthi ngicela kuhlalise phansi abantwana lapha emuva, hlalisani phansi abantwana, ashafi hlalisani phansi abantwana, niyaphazamisa. uJesu ekwazi ukuthi asilandele uPawulo eyisoni esikhulu kangakanani lo muntu owahleba ngayo futhi wahleba ngawe kanye, futhi ngisho ahleba ngawe wambamba futhi, kodwa wena uzonda lowo muntu uye ukumletha enkosini. Uyazi ukuthi mangabe silethe bonke abantu enkosini kuyoncipha ngisho abantu abahleba ngathi. Amene mncane ngathi nalani ikholwa lento. Bazalwane sihlalele umthetho nomyalelo omkhulu kakhulu okulanda abantu, sidoba abantu sibadobele enkosini. Thina njengabazalwane nabantwana bakaNkulunkulu simelwe ukulishumayela ivangeli thina uqobo lwethu sithanda singathanda. Le ndaba ukuthi asihambe akufunakala kube yinto yomlilo
16 verse 15. Kunezinto esesazisho zaba umlolozelo. Kodwa ingekho kuthina singayiphili. Uhlezi sikhuluma sokuthi sibandle nothando. Wena uzonda kanje. Sebaba umlolozelo endlela ugama lethi sibandle nothando zabantu abanothando. Uyofika impilo kuNkulunkulu. Ukuthi at least usasemhlabeni you knew what was expected of you. Wawazi ukuthi yini eyilindeleke kuwe lo. Wawuyisho le nto ungayenzi. Amen awusebe. Kunezinto efanele ngcono ukuthi ungayisho uma ungayenzi ungayiphili. IBhayibheli lithi uthando lusibekela izono. Kusho ukuthi thina sabantu abanezono nabo nayo. Kodwa uthando lumboza zonke lezi zono. Siyayikhuluma le nto siyenzi. Asizama ukuthi sibe abenzi bezwi. Singabi abantu abalizwayo nje kodwa sibe abantu abenzayo. The reason why ngingakhulumi kakhulu ngibe fast ngenzela ukuthi uyizwe le nto engisho. Verse 15. Wayesethi kubo, hambani niye ezweni lonke, nishumayele ivangeli kukho konke okudaliwe. Ivangeli sithembile kumele silishumayele kukho konke okudaliweyo. Ngamazwi seliyadlula ngisho kubantu. Selikhuluma nganoma yini edaliwe. Ingakho kubalulekile ukuthi abantu asibaniki ivangeli. Good news. Izindaba ezinhle. Leli gama elithi ivangeli gospel lisho izindaba ezinhle. Lezi ndaba ezinhle kumele ukuthi asidlulisele kubona bonke abantu. Hayi kuphela abantu nakuyona yonke into ekhona emhlabeni. Thiwa Okholwayo ababhathiswe uyakusindiswa. uma siyoqeda le series yethu sizobe sikhuluma ngombhabhatiso esiya kubaptism. Mase siyoqeda nje esontweni lokuqala kule nyanga esiqalayo sobe sikhuluma ngebaptism. Ukuthi as a soul winning church kufanele sibe abantu ababhabhatisayo njengoba senza nje. So lithi iBhayibheli okholwayo thiwa Okholwayo ababhathiswe uyakusindiswa. Okholwayo ababhadiswe. Thina wethu ukushumayela ivangeli. Ngiyacela abazali ukusho le. Ngicela ukuyisho nje nina nikhona nonke. Ukuthi akusibona okwethu ukuphendula umuntu. Angiphinde futhi. Akusikhona okwethu ukuphendula umuntu. Wena unamandla ukuphendula umuntu. Futhi awusoze waphendula umuntu. Umuntu ophendula abantu umoya ogcwele. Thina okwethu ukudlulisa izwi, ukufaka izwi kumuntu, ukutshala izwi. Izwi kaNkulunkulu lithi lona alihambi libuye lingawenzanga umsebenzi. Angibazalwane. Njengoba liphuma nje liweda lento eshoyo uyakuthuka owukhuluma ngayo ukuthi akayizwa ukuphethe lento eshoyo but wena okwakho usuqedile. Ungaqhubeka nje ube uyikhuluma indaba yezwi kuyena kodwa umuntu othumela iconviction umuntu umoya ogcwele. Njengoba silana nje akekho noyedwa umuntu ongaclaim ukuthi wasiphendula kodwa umuntu owasiphendula umoya ogcwele. Indlela enguwa abantu ngathi bephendula abantu. Kunezinto efanele zazi amandla akho fanele futhi fanele ungagcini uthathe icredit kamoya ogcwele.
uyenze kube yakho. Umoya ongcwele bazalwane ukhona futhi uyasebenza. Uwenza umsebenzi. Umoya ongcwele ukhona uyawenza umsebenzi. Okwakho wena ukuhlala ezweni. Ngena nje ukhulume ngani ngendaba yokuba spiritual ezabazalwane. Yokuba spiritual because enye yezinto siyaye siyididanise indaba yokuba spiritual ngomsindo. Ukuthi ngesikhathi esiba ngomsindo sesithi yo sisimoya. No, ayikho into enjalo but ukhuluma ngelilanga. Ukuthi kuyini ukuba kumoya. Ukuba kumoya kulandwa nangokufanele siqale sihlabelele phela bese siyabheka. No, so ukhuluma ngelilanga. Ngoba sikho khona namhlanje. Ukuthi ukuba kumoya kuyini. Ngikhuluma ngokuba kumoya njengoba uStifano wayekumoya. uStifano wayekhandwa amatshe abantu. Kodwa akazange asathi iyo uzangene emoya. Kodwa lithi iBhayibheli wabona izulu lidlulekile. Because ukuba kumoya kuba umuntu ngaphakathi. And into yakumuntu uthatha umuntu kamoya. Izwi kaNkulunkulu. And thina siyayisikhalifuna izwi kaNkulunkulu. Sifuna ukugida sigide sithi sigida simoya. Kanti sigida sisemzweni yethu. Ngoba naleli culo ligidisa leli culo lithandwa uwe. Okade umhlabelele isonto lonke. Elibusisayo. Maselihlatshelela bese sila ekutheni as a soul winning church. Sonke njengoba sila ubizwa ukuthi asibe ngabadobi babantu. Awusakubonani bazalwane. Sidobani na? And ukuzuza imphefumulo kunikeza injabulo. Kunezinto ezenziwa ukuzuza imphefumulo. Number 1, kunikeza injabulo. Khona umuntu ahleze nyukumele njalo, hleze nje bhocobele, hleze edinwe njalo. Mawuthi ungazi ukuthi umoya udlulile, uhleze into. Cha, ingoba khona umphefumulo uzuza. Mhla wazuza umphefumulo, ijoy izobuzwa kuyo, ukujabula kuzobuzwa kuyo. Ngoba into yenza lezi babe ngesikhathi uJesu amukela uZakhewu, wamamukela ngokuthokoza. And then izinto ekuzenzayo ukuzuza imphefumulo ukuthi amadimoni agcine kuthobela. Ukuthotelwa amadimoni akusho khona ukuthi uma siletha umuntu la sihlabelelana sithi connect no ayikho indaba kabaletha. Uma uphila kumoya uphila kumoya. And lezi zinto ezenziwa ukuzuza kwakhe imphefumulo uhlezi umuntu ojabule. Wena imali awunayo awazi uzolala udleni kodwa for the fact that uzuza imphefumulo eyakuKristu uhlezi unentokozo. Athola umhlabeleli sendinokuthula nokwenama. And amadimoni ngikubona ukuthi labantu babeka amathembe abawubheka amadimoni ngibona ngithi akithi ngibona labantu babeka amathembe abafangeli njengoba babeka amathembe bakhulekela abantu ukuphuma imimoya usukuma ishasha kwenzeka zonke imangalo yini enza lo into yabo ukuthi banakazelele imphefumulo. Ngesikhathi langazelele imphefumulo uNkulunkulu wayesebanika ibhansela ukuthi on your way nihamba niyolanda imphefumulo hambani-ke awubuza engathi nemoya bekeni izandla ngisho ningasayibeka isonto lethu iyakhafuleka iyaphuma imoya. Uma khona ogulayo nambeka izandla uzosinda ngoba nawo nilangazelele imiphefumulo. Awuhambi uzama ukuyobeka izandla babagulayo. Yokutshela umoya ukuthi wena ngeke wena izandla Luke chapter 10, umfundele from 1 to 3. Mese uyawelwe phesheya ku-17. Ngoka Luke 10 verse 1 uya ku-3. Mese uya ku-verse 17. Emva kwalokho inkosi yamisa abanye abangamashumi This iBhayibheli ke emva kwalokho inkosi yabiza abanye abawu-70 yabathumela ngababili phambi. Yayisiyabathuma ngababili. Lalelani-ke bazalwane. Leli bandla ibandla likaJesu. Leli ekhulunywa ngalo. Sizwa bazalwane?
umfundisi wakhona usenior pastor khona uJesu lithi iBhayibheli waliqoqa lonke ibandla lakhe walibeka linamalungu amangaki awu7 bese lithi ke wayesebathuma wathuma ababali yabathumela nababili phambi kwayo emizini nasezindaweni zonke ebiza kuya kuzo yona. Bazalwane now 7 uJesu wathuma abangani abawu12 noma wathuma uhalf wabo 35 wabathuma bonke boyi7 wabathuma ngababili whether that group awu35 ibandla lonke lakhe haya madiko haya abavangeli wathuma ibandla lonke hayo baba hayo mama kodwa wathuma ibandla lonke lo 70 wathi groupa 9 nga2 by 2 nenze njalo Yathi kubo ukuvuna kukhulu kepha izisebenzi zidusana. uthi uJesu ubona isivuno emnyango sikhulu ngabemazi baningi abantu efanele bamukele uJesu kodwa izisebenzi ezikhathalele ukuphefumulo nabantu zincane. Jesu abathuma bonke Ngakho-ke nusani inkosi yokuvuna ukuba ithobele izisebenzi ekuvuneni kwayo. iBhayibheli lisitshela ngenkosi yokuvuna awesilungu athi Lord of the harvest ukuthi njengoba sikholwa nje haleluya haleluya uJesu ukhuluma ngokuthi akucela inkosi yokuvuna ngitheni kwena eyabona ngithe umuntu osindisa ophendula abantu umoya ongcwele akithi inkosi yokuvuna umoya ongcwele okwethu thina siyatshala akithi bese kuzinkosi yokuvuna iyavuna yona isivuna imiphefumulo uJesu usifundise ethi asingahambi lesiyoshumayela kubantu singayanga kuye umoya. That is why masihlangene kuthiwa senza ama-prayer uzothiwa ngama-prayer items e-soul winning kunama-prayer items e-church growth kunama-prayer items okuthi asikhuthaze thina kwi-witnessing zonke lezo zinto kubiza ukuthi kwi-mission yethu ne-vision yethu inkosi yokuvuna ibe khona nikhona bazalwane kuthiwa Hambani bhekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. lithi-ke bhekani hambani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Webazalwane uma iBhayibheli lithi siyizimvu phakathi kwempisi kusho ukuthi thina siwiki angibazalwane siwiki lapha emnyango lezi impisi abantu abangasidla basiqeda angithi ngiyezwa bazalwane thina siwiki kodwa ekubeni wiki kwethu uJesu usifundisa indaba ukuthi siyakwazi ukuya kuzona impisi siphendule impisi nazi impisi iphenduke zibe izimvu ngithi wena mhlawumbe njengamanje awunamali awunalongishisele kodwa umuntu efanele ukuthi uyomtshela ngoJesu uyena oboleka kuye imali hambani kodwa ngithuma njengezimvu phakathi kwempisi labantu efanele sebatshela ngoJesu kwesinye isikhathi I'm more powerful than you ehlale nje empilweni kodwa uthi uJesu hambani kodwa ngimthuma wazi kahle kamhlawumbe ukuthi wena unama-areas empilweni yakho owiki kuwo and ungabi ashamed of ministering kumuntu ohamba ngemoto wena ohamba ngey'nyawo le ndaba kuyona ey'moto le ndaba kaJesu ungazenyezi ukuthi lo muntu omtshela ngoJesu mhlawumbe ungaphezu kwakho empilweni ungazenyezi wena umkhulu kakhulu akekho umuntu ophila la emhlabeni omkhulu njengawe ongenayo lento nayo ngiyayizwa lento as long as umuntu engenayo uJesu akasoze aba powerful kunawe noma ngabe unani into ephathekayo eyi-material kodwa akekho powerful ngaphezu kwakho wabona mhla esegula ufuna wena uzoza kuwe ngisho kuthiwa inkosi yakho imanager yakho usupervisor wakho mese egula uthi ngibizelele isibanibani azongibeka izandla fika kuyena umhlonipha umsaba ufike emsithi
betheni kuthiwa babuya-ke abangamashumi ayisikhombisa awunaba bebuya ngokujabula awunaba bebuya bathi Nkosi babuya ngani ngokujabula bazalana neso babuya ngani hayi bazalana nisho no babuya ngani ngokujabula ngoba mawudlulisa lezi haleluya ngisho kuthiwa wazi uzolala ufeli kodwa mawubuya la ubuya khona uhlezi ubuya ngokujabula into enikezana injabulo nentokozo empilweni yomzalwane ukudlulisa indaba ezinhle lezi Bible mabebuya abafundi bakaJesu kuJohn chapter 4 mabebuya abafundi bakaJesu bekade bathuma ukudla elambile uJesu wathi abayothenga ukudla kodwa masebebuya bethi Jesu nangu ukuthi angisemsuzi babuzana bonke ukhona umuntu ofike la wamnikeza ukudla uthi uJesu uma ngenze lokhu okababa ngiyasutha isuthisayo ukwenza le nto uNkulunkulu asithumele yona awusalibonanga dobi kuthiwa bathi Nkosi namadimoni ayasithobela ngegama lakho bazamba amadimoni these people were shocked for the very first time bebona amadimoni abathobela yini yenza amadimoni abathobela ukufuna nokusindisa okulahlekileyo mhla wanesifiso nokufuna amadimoni abathobela nakababa enze into eyodwa funa usindise okulahlekileyo mhla walangazelela imiphefumulo uyobona uNkulunkulu ekunikeza ibhansela yokwenza ukuthi amadimoni athobele lezi Bible babuya nokujabula okukhulu babuya nokujabula okukhulu bebona ukuthi amadimoni ayabathobela bazwana nayo uNkulunkulu wethu esimkhonzayo sevala ivesi 3 nayo uNkulunkulu esimkhonzayo uyajabula sibone kuzake uthokoza uJesu sabona abafundi bebuya nokujabula Luke chapter 15 ngokuka Luke 15 uNkulunkulu nezulu lonke liyathokoza uma uphenduka abantu Luke chapter 15 umfundela verse 7 bese uJob verse 10 sivale ikhona sigoduka emakhaya ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphenduka bazalwane uyazi ukuthi abantu abafuna ukutshela abantu ngoJesu yini into eyenza abantu bafuna ukutshela abantu ngoJesu ungabikho kwe-faith kubo because once waba ne-faith waba ukukholwa kukaNkulunkulu kwenza ukuthi wazi ukuthi wena okwakho uyidlulisa bese uyakholwa ukuthi umoya ongcwele uzokwenza umsebenzi ngoba even lona izwi lilodwa this is Bible lilodwa izwi liyawenza umsebenzi lilodwa so okwakho uyidlulisa lezi ndaba ezinhle lithi iBhayibheli izwi lonke kuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni esisodwa esiphendukayo one mama bizi altar uphenduka abantu abawu-10 noma ngibizi altar call uphenduka umuntu oyedwa akuyishintsha intokozo yasezulwini ngoba ngesona esisodwa esiphendukayo amazulu ayathokoza ahlobo umbuzo wagcinanini wokujabulisa amazulu kwake kwathokozwa nje ezulwini ngawe ngoba ngisho impilo oyiphilayo ayithokozisa uNkulunkulu qhubeka ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sisinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi ayisishagalolunye nesishagalolunye abangasweli ukuphenduka lithi iBhayibheli uJesu ihlukanise lento wabeka umuntu oyedwa mala wabeka abawu-99 ngani wathi ngokuphenduka kwalo oyedwa amazulu ayahloboka kunalabo abawu-99 akazi ukuthi ama-100 amangaki njengoba sila kunama-100 abantu njengoba sila
kodwa lithi iBhayibheli yini uhlala kwethu njengoba sihleli, as long as wena ungalangazeleli ukuphenduka khona sekukhona amazulu abahlobo ngawo, kodwa kusuka yedwa okade ethi angikhona sengiyaphenduka. Lithi iBhayibheli amazulu ahloboniswa njengoba sihleli la siyabalwa njalo, ama-ushers ayasibala sonke njengoba sila. Later on ngosuku basinikeza i-report ukuthi excuse me, abazalwane bebebangaki. Nikhona abazalwane? Thina sisuke siwajabulela ama-numbers abantu, kodwa kwi-report yabo kukhona imphathi abamama lapha ezansi ethi abaphendukile bangaki. Ngisho kuthiwa kade ngekho i-branch yakithi bengekho la esontweni, angikho interested kakhulu ngenamba yabantu abakhona. Okay, ngi-interested ngenamba yabantu abakhona, kodwa into engiba interested kuyona kakhulu bakhona yini abaphendukile. Nikhona abazalwane? Uma ngithola i-report yenkonzo yabesifazane le kade ikhona, ngayithola kuqala ukuthi khona abantu abaphendukile then ukuthi abantu bebebangaka bebekhona. Inamba yabantu ababekhona enkonzweni lapha bamaphutha ngayithola, yangijabulisa yona, kodwa yangijabulisa kakhulu yile yalaba abaphenduka. Ngoba as a soul winning church fanele kusithokoze wena uze kuthi weshayana izandla naba beze shayana izandla, wena ubone isidingo sokuthi ushaye izandla ujabule namba amazulu ayajabula, kodwa wena la uyayibukela uzutshela ukuthi shayana izandla naba bephezulu. Njengebandla elikhathalela ukuzuzwa kwemphefumulo fanele kushintshe ingqondo yethu, kushintshe indlela esenza ngayo nokubuka izinto. Lithi iBhayibheli amazulu ahlobo kuthiwa Ngithi kini kanjalo kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni sisinye esiphendukayo. lithi iBhayibheli kukhona ukuthokoza phambi kwezingelosi zikaNkulunkulu. Okay, angizoyizwa kahle le. Let's say ngiyalinganisa njalo bazalwane. Let's say uNkulunkulu ngala yingelosi kaNkulunkulu. Nikhona abazalwane? Uma iBhayibheli lithi kukhona ukuthokoza phambi kwey'ngelosi, kusho ukuthi kuphi ukuthokoza? Kulapho mangapha ngiyabonga ngomthetho. Uma iBhayibheli lithi khona ukuthokoza phambi kwey'ngelosi, ngamamazi into ebukwa yizingelosi, because iphambi kwey'ngelosi uNkulunkulu angithi. Lithi iBhayibheli kukhona ukuthokoza ngamamazi kukhona ukuthokoza kuNkulunkulu ngesona esisodwa esiphendukayo. Angiyazi mhlawumbe uzoyiphikisa le ndaba mawehla nayo le chapter, because le ndaba yendodana yolahleko is all about name uJesu ayisho la. Uma eqhubeka uJesu uqala ukuxoxa indaba yendodana yolahleko. Nikhona abazalwane? Ukusapotha le nto ayishoyo, and indaba yendodana yolahleko uJesu usinikeza indaba yomfana owathatha konke lithi wahamba, but indaba yenzeka mesekhulu. Inhloso kaJesu ngendaba yendodana yolahleko ukuzivezela i-rejoice kaBaba, haleluya, ngesikhathi umfana esekhulu. uJesu ufuna ukutshengisa i-joy kaBaba, ufuna ukutshengisa i-happiness kaBaba ngesikhathi umfana esebuya. And uJesu nexoxa le ndaba, le picture kaBaba wendodana yolahleko i-picture kaNkulunkulu. Anikho namhlanje le picture kalobaba ojabulela indodana yakhe kade ilahlekile, i-picture kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyajabula ngesono esiphendukayo, and uNkulunkulu uthembe thina emhlabeni ukuthi sizoya kubantu esiphila nabo, sikhulume ilanguage yabo, sibaphendulele ukuthi abaphenduke baye kuNkulunkulu egameni likaJesu. Umbuzo kufanele uyibuze wena before uphume la ekhaya, bangaki abantu oyaye ubatshele ngoJesu? Yona inkosi yokuvuna uyayazi yona, because kwesinye isikhathi before uyotshela abantu ngoJesu nosileshela abantu baziyo, ubayise enkosini wabize ngamagama uthi baba ngiyotshela usibambani manje ngalezi ndaba ngihambele phambili Nkosi, thambisa inhliziyo yakho, uthambise ingqondo yakho ukuze ezwe izwi lakhe ngiyolikhuluma kuye. Uma ufika umuntu osekuhambele phambili, khona umuntu othi ufika nje usafika uzomtshela ngoJesu
angisho mina ufika kwami la kuleli banga leli angifika ngetendeni ngafika esontweni ngoba izwi kaNkulunkulu akade lingidlile nikhona bazalwane ngafika sengithi abantu kubazalwane balayikhaya ngithi niyanini esontweni ngifuna ukuhamba nani ngoba kukhona izwi elingene kimi langidla kodwa lizokudla kanjani izwi wena ulibambile walibambisa webhola lerugby waligcina kuwe wangafuni ukumkhipha ulinikeze omunye umuntu na i-challenge ngayo namhlanje sehlukana ukuthi bangaka abantu obadlulisela lezi ndaba ezinkulu uyena into yokudoba abantu uyabadoba yona abantu ma uthi uyafisa uba udoba abantu yana Nkosini uthi Nkosi ngipha amandla and ngidirect abantu aba-right ekufanele ngibatshele lezi ndaba ezinhle ukuze ukwazi ukudlulisa lezi ndaba ezinhle cela siphakamele esingadeni yakho namhlanje kwanda abantu abaxabanayo kwanda abantu abazonganayo kwanda abantu abakhulumana kabi yini into enza lokho yingoba siyeke ukwenza lento uJesu asibizeleyo yini eyenza sizondane kangaka sesikhona ingoba siyeke ukwenza lento uNkulunkulu asibizeleyo naye ayisho lento not once leaders ukuthi la kule bandla lakithi Fellowship Center International asikho isikhathi esake saba nemali ngaso njengalesi sikhathi enangiwutreasure abaleli bami leso sikhathi isikhathi la ubaba wethu bamapostoli ayephuma khona eshumayela ekhathalela izona elanda izona ngesikhathi elanda izona la ngaphakathi abazalwane babe ngama-generous givers babudlane la ngaphakathi abazalwane babe ngama-generous givers akekho into ebatshela even nama kumele ngaphambili ngangakhulumi into ey'nkulu kakhulu ezenza ukuthi abantu banikele kodwa into eyenza ukuthi sibe nakho konke abantu banikele ingoba sikhathalele imiphefumulo ngaphandle zonke imvuselelo ayibeka zayifandwa i-office lami as treasurer esasikhipha imali kwenziwe zonke izinto ngisho abantu ababelala etendeni ngaleso sikhathi bangakutshela babedla kamnandi kaba kwakumnandi abe-transport akekho umuntu oyesola i-transport owayesebenza etendeni kwakumnandi ngoba imali yayikhona sasinakho konke ngoba sikhathalele silangazelele imiphefumulo mhlawulani ungavile uba uyibuza ukuthi uyikhathalele imiphefumulo ngoba uma ukhathalele kaNkulunkulu uNkulunkulu ukhathalele okwakho abantu ababeka imvuselelo abenza ama-crusade ama-pastors are-rich kakhulu umhlaba wonke jikelele ngisho ungayakuphi those are the richest people emhlabeni wonke jikelele abavangeli abashumayela ababeka amatende yini indaba ingoba bakhathalele okwenkosi inkosi ikhathalele okwabo kodwa masesitela sibukana sonke yila uzoqala khona ukuthi ikhaya likaMamusibabhanelela lingani yila izoqala khona uhlebani ukuthi ingubo yakhe ishole phansi ngala yanyuka ngala yila izoqala khona ukubonana ukuthi kahle kahle kamuhle ukuthi nje umpofu ngeba yila izoqala khona ukubonana izinto uma sesingasaphumi sinakazela imphefumulo ngesikhathi efoleni siyoqala ufelekise ngesikhathi siyoqala ufelekise asikho isikhathi esasinabazalwane ababe-joyful njengayo efoleni nangesikhathi because we were busy kafelekise silanda imphefumulo silangazela imphefumulo kwabuya ngisho kade sebanyamalala esontweni lapha asibalandanga kodwa balandwa yilento esiyenza ngaphandle ezibandla elifocus ezonini bazalwane angeke size silekhe lutho aphinde uma siyibandla elifocus ezonini angeke size silekhe lutho kodwa masiyibandla elifocus ezondaneni elifocus ey'khundleni elifocus ey'ntweni engathi ishu ey'ntweni ey'sala la kulelizwe siyohlezi sixabana njalo ngoba siyeke ukufocusa la ekufanele sifocuse khona. Ngicela sibala